mirongo ithatu cia mweri wa 10 mwakene turi yo ngirire mirongo 25 apeti mbiti karibu sana akiri ndeto cia Meru TV rukiri wambita muthoni wa kiramanana kurikanie agwete na mbere no tuthiatira kimitano yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amara kinya tuthiatira ukulukira pang na Signet Meru TV twakuwatu wene tukirigagira rukiriro kurithirite rwiru tharine ira cirekete tukinyila methene yetu ya ndeto ni ati nende ayuthi bamo ba yuthi akuma ruterero no thimenti baciumirite na kumba kwithira bakimeneria atongere baranende abakwenda wiki akaunti ya Meru kiri ruterero ruregani ni thirikari kana gichomba opposition bakiwa bonende mateti yare kuria kuwata mbaru thirikari ya Rais Ruto bakiwa nai no mo ora ni professor Kithure Kindiki na ora ni munini wa Rais Ndigurune ya Kenya nende arina batereka akumba kwithira bakimu watambaru nkuru kibore tiatongere bangi kumba kwithira abagicyumire na kugwata thirikari mbaru nontuna inokana yetu kari ripoti mwandiketu wa ndeto mutugi bakya bamwe bambeumbithi kumwaja gicigo bunge kia Northimenti ni bameneretie bamwe batongere bakwerekeria Meru kiri ruterero ruregani na thirikari bakiuga Meru ni imwe ya kaunti iria ciaringirite kura iria nyingi kiregerera guchwa thirikari iji na akagitanega kamwana wao Profesa Kithure Kindiki ari munini wa rais batitikiria kwithia nyomba na bari ndene bakiuria Gachagua gukinya mpora kwithira Meru ni bedroom ya Kindiki thirikari iji itu twasuire na tugucwa thirikari itwetikiririe opposition iratonya thirikari-ine na opposition ye thirikari-ine tikona bati tucuite thirikari tumba gucoka kairi opposition na inkoromba Meru ukenda utonyithiwa opposition ni atongeria betu bara twanenkere ngugi bareta barakinyanga ngugi barauma thirikari-ine na itukumenya thaa impione bari ukeje ni kuhairwa thirikari batu aswire na tutikwenda kuma thirikari-ine tuya kwirwa twetandeje turiugwa uju batu thirikari twaswire tatuna thina teso turenda itithithia maendeleo turenda barabara turenda sibitari turenda tukirwa nduji thirikari twaswire ibetire barambiria kuga Kenya na Thrive ndaba tuira thirikari rero ni asia undas lakini ndira thirikari twera twiba masia undas batwe muno Ameru tutari thirikari-ine lakini ngucokeria Samuel William Ruto yawe president wetu wa Kenya nuntu bakwithirwa nonere mumeru na batere kwithira thirikari-ine na arajukia Kithure Kindiki aratuika munini ogwe batu nandi twi thirikari-ine ndene na itwe twi nyomba lakini nkarigara muno ni mumeru ra ugwita wa Munyoro kenda tutonyithio pinsan na batu itu twi nyomba batwatha twithirie nyomba ni ikuturi ukaithia nyomba weku niji atarira yumba kwithirwa iri au kundiromba batwe tu support ni mwana wetu Kithure Kindiki ura tukona akithirunka Kenya yonde ati watithania wa Kenya akabe kamwe na program cia thirikari monkana ndi kona ciambiritie gwita ngugi kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Beta Mutugi wa Kiambi Ibaya muna mwandiki wetu wa ndeto Mutugi wa Kiambi CEO wa Meru Ndeire awiyekene ya Kenneth Gitonga kiaria arintere chia Kithangari na rakiri Ndeire ya loa Kithangari na chimiriti na kumbokithira kiuria arimiberia Pedro bena wirigiro ati nende Ndeile kana nyumba ya kumba kwithira kithondeka bya kuria bya ng'ombe ni bitite na mbere na kumba kwithira ya kona mweri ne December ikethire kiambirire kurita ngwina kwambiriria akuba kwithira bya kuria bya ng'ombe nkuru Kenneth Gitonga akiarintere chiandare ne thirite akinenkana na mutungi jo wikira mbeu na nkuru kinende aroreti aremi gweta na mbere na kumba kwithira bakiwatira urimi bo ng'ombe cheri ariboti mwandiketu wa ndeto Jeff wagituma akiaria na andiki ba nteto ntere chiandharene rere wandine ya bogeta ya Bogaiti Southimenti Ken Gitonga ura ni CEO wa Mount Kenya Dairy na ugite mweri jwa December rugikinya kana January bakethira bagukinyania wirane bwao bogwaka factory ya irio ntere cha mitungu nikenda bakethira bakithithia irio bya ng'ombe bya bei nini twina project yenderete na ala mitungu na ali mubethiri bakiura ibiuria kwa nkujite kuba explain na kubera ala project ikinyite project yetu ni tita na mbere na iturikanitie kana itaugire project ikethira tayari by December na ngwenda kwa shu arimi ba rwa Kithangari na rwa arimi bonde ba Meru
kithi gitite na mbere bwega by December and January kithi gekethea gitayari kwou tuka emotional kana tugia manka uba muiba kuri kithi thangu haraka ere project no tumba gukurukira twitite na mutaratara na itukwatanirite na Leaders Bonde na itugikinya arimi no bageta kuona progress na twikinya December mantu ya kithi ngwetiga tutijaria kairi na tukethea tutagaria ibo kurikana nya president wengwa rire ari Meru na ugire agatu support na milioni 100 mbeji itrari kweja no tweterete lakini ndiawe ichikirikire budget ya mwaka juu so ikakinya anytime na president wanga na ugire nya kija mwaka juu akejira na ukithini agitiga onora ngugikari kwa uteka gwe muchetho twina juu twi serious kirankera arimi agitu patient ni arankurukia gunite ndiri arwa kithangari ntere chiandharene na mutungi jo gwikira mbeu cia kubandithia ng'ombe kintu kingi kira twathithia ikinene aja narua itura tupatinite na ndiri ya rwa kithangari kuba support na mutungi jwa Seximen na bo twarikania na kamiti kana tongeria na bacho mubandithia kenda twambiria gukinyiria arimi mbegu iria mono era tukweja na Seximen ire kweja na 1400 itwirigirite ng'ombe ikagaruka mono ndene Meru na ikaingia no ntonari twibandithia mwari ni ekubandithwa na 1,100 uria twarikanirie ntuku ya field day na ndi inkwirigira society ingiri trari kwambiria chikuibangania na inkogwirwa sofa o mweri tukubandithia ngorukia ng'ombe 5,000 kwa hiyo I can tell you kana miaka yengi ijite 5-10 tuketha twina ng'ombe nyingi mono ndene Meru na iria rikaingia na tukira kana kira unchiumeti yake ta manager no tongeria ba union iguchwa thoko kana twitha twina thoko ya iria baria bagunikite no tethio bubu batithite gikeno kiao batongeretwe ni George Kinyona wo kuromba giti kia MCA ntereji ni are kinya baejene wirane bageta na mbere no rimi bubu bweria batu tutwire turi arimi barwa kithangari kwina thina ya mbegu narue tukuretwo mutungi jore tutingiomba gwa fondi kugura nontu nukuona ndiri yetu ni changa ni mwana buru lakini gitonga kuja gutugwata njara nikende tuona mutungi jou na ng'ombe cietu kubandithwa itithwa ciina thina ndaigwa chairman wa ndiri bwana Franklin Mugambi uga kwambiria rujo ng'ombe ikambiria kwa mbegu iria karungama so mbuge ni bwega nontu bo leadership kinya eji ya rwa kithangari ndiri na ibwega nontu bo manto ya tukwita na mbere kuona vile bwana gitonga kugucia manto ja kithigie tukiirio ria gwete tisho mono kiri arimi betu kithigie tukire gwa kwa rutererwa mitungu ni kithitwerwo na aru ambai end of December gite latest in January kithikira gikethurwa ki kamirishetwe na tukethwa tukiona bia kure no tau ni murimi ara stakaga kana karemerwa buru no ntubo irio bite kumba kuoneka kumbuge bwana CEO ni bwega kairi na ngucokeria nkatho cia mwanya no ntukithikira rira gikabua irio biambiria kuma iria rikongereka na ari mbatethwa bena stress ya kurima ng'ombe na mbere antu betu ba Meru bonde ana betu banini ng'ombe tena mwanka uti mtu utirima ng'ombe na ndi mbegu ikweja ndarene aja mutongi jo kweja ndarene rima ng'ombe nontu naruo gekaira gwathe kuorite mbegu kuma aja rwa kithangari ndiri nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Ibeya muno mwandikie tubwandeto Jeff Wagituma makanika maroba kuthira bakibwithiria kana bakirutira ngwe na rora stage ne ya Tuskys account ne ya Meru nende ibaranite kuria kwando ko nyuma yabo kumba kwithira bakithamwa na bateri kuma awitakiri kenine kya kanu na rora nterechi ya mwenda ntu burabu we botombeta bakagwa nende akinya kuthamu ko batira dingeri boti ate bakomba kwithira bakithamu ntu buraba kuwa nende biachara cio ichithirite chikithukanga no ntu nende antu kinya batukumenya na rabarombere kwithira bakithamwa bagikwa nende rombare one ate nende barengete kirwa abakethira bakiriaria ende ba intuku cha komba kwithira bakibanga riboti ya mwandiketu wantheto mwende olaibuni nabo makanika baraba bwetheria ngari akwina stage ya Tuskys na barabara ya njirene ya weta mwenda Anthony bachumirite na kumeneria thirikari kaunti ya Meru bunene na nikira bakwa ni bwethetie njama yo bathamia antu abatwire kwa kaita karaya bakiwa bateberite kinya niko babaiketie kinya nyuma yo kubwithia njama no bathamia turarumira kweja twaruma kwirwa tuthame kuma Saturday watu twaerwa ikanjura kuma na ara bogaiti Tuskys twathamwe tuitithwaja na ikio tukarite aja na turarumira kwirwa rimo na kwirwa batu tuthame gwititaja bwatwira twite na kiani na gya kanu
Otebaruka twina wewe twanya tukare au twatuika muchemani ujuejete batu twonga itukurite maguru atugaitaga tugeka njirene muchemani twathira tugachokia ngari katututiana bantu jabangi nuntu bumeneretwe ni atongeria kuma kaunti ya Meru bakiwa mantu yaya tebwa buru na kone kuthenia ntuba na twamba gwita area MCA twamuria nuntu bwa antu baba kweberwa aja batina notice na itwije inyokethwa ni ari konti babati kwa notice na nya public participation over this project that is being done here utwa kurwa na project ira gavana akuthithia bataja kwere na antu over 150 barabara aja na bakanywaja rire bakero bathame bete kanu ground goteminate bakwerwa achio abakwerwa vavo na untu baba notice na itokwerwa town ije ne kwenda kuthithwa torori antu betwa bakenga go batina notice gwokira rukire inya World Bank project irechiri aja World Bank tekajete kuongera the poverty index nontu antu babare bakethwa batina antu agwitira ngugi na baba karus customers baba batina notice antu baba twetete kwa affect indachi yao antu baba baritha mwaja ujo tina notice antu baba teri no bebere utuma kosa bathithetie ikwambuthukiruo uyu na itokwenda guchunguswa clearly kuondeka kuoneka kuri grabbing ikwenda kuendelea aja kana muntu kiumbe omba gwitetheria na kuruga either car wash kana mantu jange ya gutethia muntu fulani muntu thirikari batere kukaye murara oi na muntu oi na mbecha kwa thirikari ga kari muntu oi na mbecha aki no ro kuomba kujene mirango nyuma ibathithie uria kanda kiathitherie kachimba athitherie na ura kiome athitherie na riromba rio ni gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwethingia gavana wetu igwa kiao giaku tatwana turi achiare ometu twana twaku wareka turathina umenye kiria gwantu kumoka arikanaga ukauga kwi mwana urira thina no rio kia murungu uria tumbire no ntu tugukira itobo Mutuma ikana no tukwena bangi bakuruka nyuma au na inya bongo batatu agia na kire kiuria kira kio bacumbura mathwaniene ciuria atiri ngari mwecite gwika tutina gwika tugaikia na njira na tugeka mine kana ina tugeka mwecimwa kenda batu nteto ciatu cietanire tukaamba kana burenda twetau ripotera Meru TV kuma Mutindo ya Kangangi mbita wa Mwende wa Laiboni Ibaya muna mwandike tu wanthe to Mwende o Laiboni no tuboriboti una njira ikinyanilite tukete na mbere nende miaro yochokaniria kana migambo yochokanire katikati ka Laji Mwende na thiati abaseneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi yendra Laji Mwende araririe na wenende Kathuri Murungi nethira kitire kiroto kiawe kya kwanga bana 2027 nombe kuthira kinenkira Mutuma Ntwethingia kanya ethira kiromba gitiki na mbere kwithira akitongeria Meru etere mwakende yuwa 2032 nende Urani muthiati wa seneta Kathuri Murungi Franklin Karuti na Nkuruki amutongeri wa kiama kionope unachumirite na kuwa kate kaita ka siasa antu ibeteresia kaita ka siasa kwambe kwithira agaikinya na mwakene yo ithurano ya 2027 yomba kwithira yo akinya mantu ya kethira ya kibanga indira ugite akaitene gaka kinya gitika ngavana agitethira kina mtu noro wethe akenda kuromba kura cha ngavana aina kanya kakumba kwithira kiromba riboti ya mwandiketu wanthe Tomukiri Onkunja create a problem where there is no problem na kwithirite kwina ucokaniria kanywa kiria atate ka Laji Mwende amwe na thiati bakweba seneta wa Meru no Kathuri Murungi miario akuate seneta wa Meru Kathuri Murungi awate ngavana wa Meru Mutuma Ntwethingia mbaru kinya wona se kinya 2027 ende no musiasa no Karuti Franklin Junior no mbete kwethira akiumira na kuate antu kabakiriri na barekene na siasa no ntuthaini kaitaka kurita ngui na seneta wa Meru amwe na ngavana wa Meru ne bawatanirite na bakurutaniria ngui amwe na ende wona se kinya 2027 siasa hikaringwa sithe ngavana wa Meru na seneta wa Meru Kathuri Murungi they are brothers one kinya ria tuumire thinene ra turari antu babetanagia bo beli Kathuri and his excellency baithirite bakithithia michemanio kinya bari amwe na uti kinya antu kwimwa kwethwa kwina disagreement kana disunity between them so antu baka create a problem where there is no problem. Kathuri and his excellency the governor, they are together working for the interest and for the good of the people of Meru kwa 2027 yakinya rwariro 2027 irukarua
but as per now you can see Ibarari Tigania West, Ibarari Igembe Central, Ibarari Wetabore na bakathi urunga Meru yonde bakionanagia urang gavana na seneta babatere kuritaniria ngui kutena andwa kaitene okau kiria atongoria ba kisiasa muno kuma Ntere Ciembe ni bonekete okatha ngui ya gavana Mutuma Ntwethingi muno era ya kureta maabitha ba ukaria Ntere igi bakiuga ati Ntere cia Rwanda ni ciumbite kwithira cirina ukaria bokwana kuma ri ucoke maabitha ba ukaria Ntere igi Rwanda ikutuliete irombera ri othai antu aba ba Rwanda ubu abo Rwanda for the last 3 years nuntu baigua bikarikite antu aba ba Rwanda nuntu bangombira itete kuo thai gavana Mutuma ari kweya itukumya the northern grazing zone yonde thai currently it is silent ngekroni ciota mundene na antu iba kwa encourage bendele na still kuendelea kurithia ng'ombe cio na kurima ng'ombe yo bana wetu wa Meru Isaac Mutuma itokwira ibweya motivation erowete the KPR motivation erowete the Rangers baraba tureni na mantu yarao bathithirie your excellency ikotomete Igembe North, Igembe Central, Tigania East bakethwa bena kintu kia kuwiruru your excellency kaita yaka last year I remember very well to approach it in December ng'ombe ciethere uyeta na antu baikuya a time like now last year twarithirwo tukithigana iri antu bele orimwe no ntoba insecurity your excellency I can confidently say that antu betu ba mutuate revision mbere ondere kari kari tundre they are happy iba kumama ba okera iba kuirwa kuri ba weta miundrene nata iba weta miundrene nyere iba weta ndrunyo bari koi iba weta mpitha bakarima bakaandra bakana bawiretwe baterona muntu wabatwila mata Keripotera Meru TV kuma mwero mutwe na tho wande Igembe North Beta Mukiri Onkonja akaribaka mutune irene wandine ya kibege cigombunge kiatiania West bachumirite na kumba kwithira bakithumbia nene mu MCA wo mwende ithile bakiwa nende kuma bamuthurire nika abatayaniri no tewete na mbere ethirita kibaretira rutere ruba kereka itene kana baromba kwithira bakibithirindira cha baibongwa nende bawite abokuma bekuthura mwenda ithile ngo yawe na kuringa siasa cia giti kia seneta orira Kinyaremi ikurita nguiro mbere kwithira kithurirwa cha MCA riboti ya mwandikete wa Ndeto Andams muturia wa Thirinji vijana power choa choa bana ya Karina Turibaka Mutune wondi ya Kithigi Shumbe Gatigani West baraba chumireje na muthuro kumba kwitha kibwithira ndiracha yo bobongwa ikiraba ku MC wa kuntu ko mwende ithile amonanga bana account ya Meru Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia ibethirite peteanire buru inairero kato achalire viongozi utebwa bawita kuma president kuma MP kuma governor kuma MCA antu baka batwira kuria thina mwanka antu be abongwa bawe sisi kwa sisi ya vijana kenda bomba wakandara chaira kenda tumba kuhakikisha ana baweta skuru na ana iba kuluka njireu viongozi kaba bateri kuya bakathikira wananchi teweta wachala kiongozi hao akethakia Meru akauana kwenda ite kia seneta akauana kwenda ite anga keko na inya antu babongwa bamuchalira utebo babwithiria ngui batu tutena ndwana muntu kinyoeko anto kaba bwithie ngui anto barekane achiacha ende mtu wita na akiwa na kwenda ite kingi na nyakira kingi kire au nthiki muremete ba uno muntu ra twathurire miaka 3 ina itete kuthira thai lakini ukiomuria na ate abuthitie manto manene iweta ngari nene ayeta saidie maua ayeta saidie imenti nara akithilunga akiwa na kwenda burabuthiretie antu lakini bongo itokona thina ira tukulukirite bridge eu anto bagwete anto kurukie bana nchoke nkatho no ntuba patroni yetu to muchiri kutoka na sitwe vijana tugetha twena nation nje kabisa tukia twatethia antu baba ithatene na Kamutune atongoria betu barabaritene ibe bailele barabarera igo connect athwana na Kithiwandi mbeche cia atengerwe lakini barabara ni areko bwitho ya buthirwo ni 1 kilomita ndene ya iti mbeche ingi cionthe ciarirwe ku tukwenda kura mwecimu wetu Mutunga ne tafadhali lele barabara era we have to check this government not to
community kuiritaniriria nontu bakwithira kwina negligence in this government. Ana beto beta thukuru Karumo pange beta thinyaine mbati pana beto benugenye mauru ithangena baita mutha tuguruta ngwe mwana okwa athoma skuru ara ninda bangito muruta nontu bondaracha ndaracha ikithirite itayanilwa ikira wati mundene yo muntu whereas kuna barabara yile barabara kuma bo boka mutune na kuma bo ithata cionthe ciotira mwera endu getha yatania kantu kanini ende kambue mweshimiwa Mwendaithile na mweshimiwa Mutunga pombe kwithira bwitukwana nthi bubaile bone bura ndaracha ikabwithwa ndaracha permanent kiaria muthuro wa Karibaba wite Mwendaithile na tukite mtotheri burukuma bara muthurano uti maendeleo mbete kwithira kireta kuntuku Mwendaithile ara yaturira arira ekuru betu akirira methori kalimbene akarira ngundo akarira nara kithio mwanka akawakura na kuma riu utontu aona potutethia kana turigana twana twetu tutirana rui atwili Mwendaithile kinyakarira kana onka utembi batu turua Mwendaithile mastingo nataka kwa utwetira batu thaitura to na kura araromba seneta araromba yowe no to na kura otemo to mwethire batu mwata tuwethete mwanka thai no akibaririe ikundi mugiro ro komba kwithira kirombete kempi giciombe getigano west no mbecha kwithira kithukira tongore bakuntu kuikira witi bethirite betaniria kari racha tu etwikira ina miaka kithomba anto bato meme bagoya bakonoa na mbecha jieto achikuenyangwa nara we have a lot of money ke county government ke national government lakini bato ndara bato ya mbecha maana ile anto 200 times 5000 1 million nyumoete 1 million yefuti mburinjie so siasa baba ikumutunga na the county government of Meru to mangara tu mutumanto ethinkia wakuje hapa haraka mara moja batangene babwethi mbadaracha anto bone okolokera na manto andaracha sio tafadhali ni haki ya anto bako bakithia ibote geria bwakero andaracha ibote kiangavana ya haraka ibote geria mpia kuja hapa mara moja onde na manto mengi akoro kabora mbao chegirie mwe kiripoti na Meru TV kumatia nyembe chanda msimuturia wathirinja ikilo kitendeka 23 nyuma ya thaimo chero kire kumba kwithira chikiro wa mariboti omwandikite wa Nteto Times muturia wathirinja kumantere achiatia nya west ya tuigira gatanta kire kichunji kietu kia mbere akiandeto chia Meru TV rukiri ukaita kuraya nontu ankaithira ngichokera kire kumurika ngatheti ya The Standard na kinya ngatheti ya The Daily Nation kenda tutana mbere na kumba kwithira kumenya bibi kwitana mbere Meru Meru na kinya thikurune yetu yonthe ya Kenya tana mbere na tuthiatira kulukira mitandao yetu yo kinya Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya mona kinya tuthiatira kiri signet na pang Meru TV uketa kuraya nontu nchokerete